Pozdrav svima, ja sam Helena Bakić, psiholog i psihoterapeut u edukaciji u oblasti gestalt psihoterapije i transakcione analize. Radim na programu za Blista iz ugla psihologije i psihoterapije, a danas ću se sa vama u ovom videu baviti temom motivacije. Smatram da je motivacija veoma važna u bilo kakvom procesu, posebno na putu rasta i razvoja kojim se bavi naš Zablistaj projekat. Tako da u ovom videu ću da vam dam nekoliko sugestija kako poraditi na svojoj motivaciji, a kasnije u samom programu ćemo detaljnije da se bavimo i vježbamo motivaciju, postavljanje ciljeva i slično. Počet ću od toga samo da kažem da je motivacija u stvari neki naš unutrašnji pokretač koji nam pomaže da dođemo do nekog određenog cilja, do nečega što želimo da dobijemo, da li je to neka pohvala, priznanje, neka dobit ili da izbjegnemo neku neugodnost, da li je to kazna, gubitak i slično. Pored motivacije u tom procesu dolaska do nekog cilja postoji još faktora kao što su samodisciplina, rad i slično, ali motivacija je svakako jedan u osnovi ovog procesa koja nam pomaže na ovom putu. Što se tiče motivacije, često se susrećemo s time da imamo želju da postignemo neki cilj, više puta počinjemo i krećemo prema njemu, međutim motivacija na određene trenutke nestaje. Veoma je važno da znate kako da formulišete cilj. Jedna veoma česta greška jeste da postavimo si cilj koji nije dovoljno dobro definisan i ja se često srećem u radu sa ljudima s ciljevima želim da smršam, želim da završim fakultet, želim da radim na sebi. Ovo su ciljevi koji nam daju negdje informacije otprilike čemu ta neka osoba teži, ali oni su veoma uopšteni. Proces završavanja fakulteta traje nekoliko godina, susrećemo se sa puno zadataka, obaveza i slično u tom procesu i negdje motivacija naravno da u pojedinim trenucima nestaje. Važno je da odredite svoj konačni cilj kao što bi bili ovi koje sam sada nabrojala, da znate u kom se smjeru krećete, međutim veoma je važno da to onda rasparčate na manje ciljeve. Ako pričamo o tome da je cilj da smršamo, postaviti cilj u redu, da izgubim na kilaži toliko i onda si postavljati manje ciljeve. Na primjer, moj cilj je da danas ne jedem ništa slatko. Ili ako je to u pitanju fakultet, moj cilj je da sljedeći mjesec položim 2 ispita. Veoma je važno postavljati konkretnije ciljeve i podijeliti ih kako bi mogli da pratimo naš progres kretanja ka cilju. Kada postavimo cilj koji je prevelik i zahtjeva previše vremena i investicije, mi prosto propuštamo sve ove manje korake koje pravimo do njega i negdje na tom putu se izgubimo propuštajući i ne primjećujući koliko smo toga do sada u stvari uradili, a još uvijek se ne nalazimo na tom krajnjem cilju. Važno je negdje to sve popisati na papir i imati uvid u to da kad nešto odradite, skačite to sa svoje liste i da imate negdje predstavu koliko toga još treba da se uradi, šta još možda bi trebalo da se razloži na sitnije dijelove i slično. Također kad je u pitanju motivacija, veoma je važno negdje da sami sebe motivišete, što bi podrazumijevalo prije svega samonagrađivanje. Važno je da kad postignete neki uspjeh na putu ka cilju, da li je to polaganje jednog ispita, da li je to da skinete 2 kile na putu do željene kilaže ili slično, važno je samonagrađivanje. To samonagrađivanje je važno da bude nešto što je za vas ugodno, što vam znači, da li je to da sebi nešto poklonite, da odete na neko putovanje ili bilo šta što će za vas da znači i što će da vam bude ugodno. Također veoma je važno i u ovom procesu negdje da imamo svijest